Hakajing rakhia kan mau buram ya kajing dap prapusau senam kajing klat no umulung susu tham hakakat pratari uno pra arja arpusau kakasi Students Union KSU ringkat ke Department of Post ke Sarkar India kalau yo ban pelat pat ba ya ka stam jong umulung susu tham kabelalong hak skol ba North Eastern Hill University ni hu. Hakani kasngi lai don lang da ka Anjali Verma, Senior Superintendent of Post ke Meghalaya Division, uba Lombok Starwell Marngar President ke KSU, uba Donald V Thaba General Secretary ke KSU, beruba Biangpor Palyar Vice President ke KSU nolor kiwe de. Habakrana kani kasngi uba Lombok Starwell ulaang, baka bapin lengo menta kalong, baka sarkar kala persyang ban benda ya keri bat ke jat benriu. Namar bahaki kaput hi ke kendau ke siap kala saklun lut ha ke jingtur put ke Asam. Halor kini kapang uba Lombok Starwell ula bu jingkli la ke sarkar bamenta kaya da ni ke benda ya ke jat benriu. Mentang khot seu samla khot mentang seu khot mentang sei mentang khot seu samla mentang khot sei samla manli nongplu minggu isitiu Finance Secretary ng KSU. Ang kod sa iba rabor lang nongrum former Samla Richardson Malingyang Assistant Education Secretary KSU CEC Subhaban Bu Institute. Ang kod sa Samla Yashan Borlang Mukim, Assistant Finance Secretary ng KSU, Banbu. Adin gani, ninyo, jingbu sentiyo ng circle, kiloper, in sedang syuan ng KSU Molai Circle, KSU Mopran Circle, KSU Shillong Mini Circle, KSU Nong Kemai Circle, KSU Lam Krak Unit, KSU Nehu Unit, Nehu Students Union, Penjuru laludan nefaliak ke Department of Post lagi lapan create incentive. I requested them to put the red in front of the bus of Melung Susotam. Nagaliang isong kasan na wisnam sa wisnam itukan mau kerpang ya kilo kos seriap jom kilo kraw pelalan jalani kamtam rano senyang ya kari kecai pendew hagi benta repair. Nama kajudan ke jingong enu kecai pendew baklet no le jom kilo kraw kade kita bakata kecai pendew kala panca bakala pangam no ni keperi ku kecai pendew nyuk trap kebangi ju esai ikinu milam dilulat ba aku menor keperi begini kelap projek rupa bat mati lupa ini kelongdin ya kebak kuno ila ya keban sumar bat kamtam panyada ya keperi nyitra berkuai na kitersem coba cima baap na kibor na sabar kuno ban penjat para kamtam ban kulun jebor ya keperi nyitra berkuai ya kai garai baka sarkar kala shem kilik sni ban ai chaka ya kita kinuan bei kisah na kita investor ko kajala juni reke ma kwa manong pai saudong sokun jogon ba sulong adap kilen sipai jiwi ya cinta ha ki perthot ya kelet kawan ikipai ba usuk sunong kita beper andai kebasulmo asothamula kolong so gendek kan yi bakasokar ke persampat dan benda penilam ya keberi yang tidak diperoleh. Balai yang keren kota dibahas kaput, ladang duk ke kedua siap haji terput juga asam. Ini nombak selong, pilih ke kejia kolong kaman, ke jengkeli mereka kolong ngiyok sarkar ke banyada, ngiyok sarkar ke benda kejat menteri macam ini.
Phi ini kejing persa, bumi hak setia. Kalian juga sen, wasyong kaai press conference, bateli berkesorkar, kahap berpersai, kahap berpertiga, kejing temu selendak. Hendak kebeng asolong kolong, lami kita kejing persai, kebom dihak dosa dia kalau setiap enyau, jadi temu sorkar. Keruan kalian juga kesu kolong, kesorkar ada kedan, kita kejing temu, kebanyakan. Banding bersumar, bandkertio, jaga jahit beliau berkawai, kamdai belilam, ya kendo bersiap, juga beri yang terak berkawai. Iterani muluk, watang sinongren yang berkemban, rikuno itu he saipan, kepersampat dan aja kasoba. Rumah aku peri, keseorang, kentu ketir baong belum sotam, insalong kinong tum, bat inong song kinong poding junur. Katakan nolong, lada kita, ibaw paipa, Jomka jahit berdiri, jomka jalan. Gak paksyam di pos ketret. Ina kami nanti bermara. Taki ani kanun. Iba nyeda, iba jahit berdiri jungi. Mereka kami kisri. Iri benban. Kita kinong taman. Iban benda iba jahit berdiri jungi. Kami nanti kinong sumat. Mereka bergolong mentang i. Iba persam dan let bisnes. Ya kesensyar kadar. Pok jalan jungi. Kata bersyarkai. Bat kematam. Ya jahit berdiri jungi. Prem jomka tang asal menong. Nak kalian jomka seng. Ikmi nanti kakti gaman, kakti kalian cukup payah cuma beri utrap. Nilong kajing pengkiang, ban nilong gamau cinta, yang kesorkar, lah kali ikunulong papa, namta kajing cosengan juga cak beri upai. Nginam ala, ikinul giboy asap, jitmu iban salilam, yang kajak beri hundai. Hai gor baret, nak kalian juga seng, nilong kinong tiak cengkang. Bagi gua, bagi kita, bersyong mabor, obat lokam tu sensar kada, ihap sotu, bahaban pay skor. Nadiang juga sen rengkat berperbak ini pengor bangim kuah airu bak kandau siap dan lek hak sekti jom kita kinongway belum hek sepan depan subha ya sorkar ni ya nur ini. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.